adik laki tak pelak. Keberuk ke timur, manok saya oker mulu. Terus apa sih dia pakan? Anak binin minta laku. Malbo cibo pun jadi rumah. Loh, lah mun kelakon beko. Tompo di coba komodo jadi ya. Taning di nyaman. Beko. Bentang pakun. Entropolo dua. Duh, mulai lambek beko. Abek bek kelako, tapi olen di mah. Iya, contoh lama. Kak, Semalam. Woi, Banji. tang teletang bini. Be de kele aku lung beko. Ampun rantai wajar bi cerah kena. Boleh gelap bulan keluar tak mit amit dewa posang waanan. Sambin mandem mak tegal kailangan bini. Entar dem ngabeun. Be de kele aku lung beko. Bocan tadi bese sekantai beri bulan seminggu. Ayo kak. Nolong kau dina. Nyada na ibu lena cara nyari bini. Ji orang alaku boy abedok boy. Iya dena raka tuli. Apa Kamu marah? nyari bini kak. Iya. Orang meji. Nyari bini. Lu ngesecer pak. Terus. Betul lo bunga lu ngerokeni. Ah. Lo, namun loncong lo bang lu ngerwah aja kak. Terus mun segini pada remeji ya. Betul serak ke umur kak. Polan apa? Menanya bro ngiri mun nga seloncong lo beraja dia terapas ke umur. Oh bodoh boy, caca apa? Apa boy kakar watram amo lo orang suruh mule langku. Ya nyari tang bini tak lemut temu cok demah. Tang kakak roa kepibod pun. Langalai aram tremi sarai nga banyak, tahu banyak kok. Demah tang bini ro. Tardo meboy. Du angin depak aki. Duh, tak nyaman ya kudu asalin aku camping matur enu mana nyanyi ya. Iya kelu. Mun ngak ria. Gak mereka nyanyi. Maturun dia cocok bi lampin banyak nyiri juk tojuk menyaman sambil nanti bini datang dia des du angin depak aki salam kerong deka matura salam de epu bandama sebeda matura dak Apa gak kena nyanyi melulu. iya cong ya ada lakon cong tangan lah nyanyan. Apa ngemangun sebini noreng no? Sabin apa no? Gak kemana kailangan binin melulu. Cocok sa bolem apa? Yan ja cong. Ang kore kung karo atanya kaki. Apa ngaji jawab na kaki cong. Kaki we. Kaki pun so dong besi dong. Lang muna ka na udis tiyer. Salbut ang bu. Orang atanya ring tua karo nyersengiran, pah karo itu kocok. Ada ahli keseka. Ininya dari bila nyaman.
pai bi payah. Oleh bro pre bojernah. Tapo bi lakon bi kepayan. Tuh. 2 3 4 semalam belajar sekat kana. Mun kejomo. Lah jora tak por ya. Kak, mala asromo lo. Naca alak, kurang ke asroja. Tedung deh ya. Tuh. Cok kebeun. Tangko yang kulo tedung ongku. Iya bener kayak ngok-ngokan. Iya lakon korepolan bajan tak sesuai bi lakon nah. Bener kayak ngok-ngokan. Ya alhamdulillah tempeng tak lakon yang ngabek pun karo joy cek tompo. Lah. Kung coba nak kentong kak, kentong tak apa syak. Takku jangan khawatir Raji. Ini kentut bukan petir. Cila lambak kentok makai buahnya kulo tak kentok. Tedung ji. Kau mata orang sungko bi, pesi beri dalam ji, tak kau beri ngalah ji, kau yang agak jeding aja. Gila kan mangkat. Wah. Pantung ni, cepat mangkat. Mak gua disongko berpesen ya. Mumpung orangnya tedung, porboy, kan samar du poluan bi du ibuan. Tedung meloloh, ajal aku wah. Lakon tedung meloloh. Alhamdulillah makai bajar sekat. Tebong tak alakoh ni tak aji bila. Semata ke Roma ngak Panglebun. Tuh 2 3 Baca apaan senyelep saya 2000 ya. Cak gelak 20-an. Cak saya 20-an dia abda keta gelak. Tuh, siapa sih mengorop dia kana? Tuh, lah aji lah kon aji dah. Ye! Cek. Apa kaki kak? Aja tim acting kak tedung senyek. Orang tedung nyaman. Engkau tak nyangka kakek, keng, kok yakin beun sing ngalap sera. Cek iya gelak seket engkau ya. Seket kau saya bajar peko, bi man sulihan. Ala koh seket pahakan tedu ibu, dak madu polon dia. Pese apa kak? Engkau mulai kana tak toman nang katana kak, tak toman ruk ngurban pese ngak ri kak. Kak cuma babon seroban nang kang. Iya pas apa ji meni beun ji, cireng beun gelak yang perbi tibeun kok kinaki kejeding. Pas du polo ibu pahakan tedu ibu ya, engkau ki engak du polo ibuan wah bedeketan gedeng gelak. Kak, kamu ketretan lah karena cik anu nunggu kak. Mun tak ada bukti cender yang kak cuma cik anu mesti ha kak. Apa? Beda apa ya? Beda apa? Apa? Jangan sabun sobon. Pese si anu. Tahu, siapa aku tak tahu. Lah, mustahil. Mun pesek bersetir ya. Engkau gelak leng, tak ada pese aja. Tak tahu. Pesen siapa dia? Keker di kapingnya siapa? Kekeri kaping kaki kurus. Ja, tantangan pesen sekali engkau. Tak tahu. Jadi pesen kaki ya. Ja benih. Niko, memberketan kedengah berarti tang pesir ya. Ya bener, Mira ya. Mira ketan kedengah kok tengen. Ketika itu. Ketika akhir ya.